Njengoba lonyaka ngwenyama kutawubuthwa emasosha siyaphakamisa ke singemaswati lokuthi labo labatingatsi labatawubatingatsi temakhosikazi bentiwe batsenwa njengekusho kwelibhayibheli eBhayibhelini indvodza lefuna umsebenzi wekuba ingatsi beyicala ngekuthi leyo ndvodza iphakulwe ijutshwe lamasenze kuthiwe ke ingumtsenwa seyigadze emakhosikazi lokho ke kwakwentelwa lokuthi anganawu thina ngabe lendlovukati mhlawumbe seyikwentekile yahlala kabi noma yendlula kabi aphandlwe ngilelithanga bese uvukelwa sithunywa sewuhlala emadongeni ngalesikhathi ke aphakuliwe angeke avukelwe ngilesithunywa manje ke nathi siphakamisa lokho ngonyama lokuthi abaphakulwe laba bekunene khona kunganawuba netinsolo netihinyahinyana ngoba asikuthandi thine lokuthi singemaswati sitawuva sesiva tinsolo neluhinyahinyana ngathi sekunalo saqobhotile waqobhota kabi waqobhota sivikela lelo hinyana ke lokuthi abaphakulwe labantu laba kujutshwe lamasenze bentiwe bathenwa akuliwa nabo kodwa kwentiwa siBhayibheli kuseBhayibhelini ukuthi ingathi legadza inkosikati iba ngumthenwa ijutshwa lamasenze amen.